Angkatan bersenjata Ukraina memamerkan rekaman momen puluhan mortirnya meluncur ke posisi pasukan Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 30 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan mortir Ukraina mengalir menyerang posisi pasukan Rusia. Ini adalah bagaimana pekerjaan panas sedang berjalan lancar di posisi mortir divisi serangan ketiga. Pejuang menyerang dan menembakkan tenaga Rusia selama aksi ofensif penjajah di wilayah Kharkiv, jelas narasi unggahan Ukraina. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk menghancurkan infanteri Rusia yang mendekati posisi militer Ukraina. Belum diketahui total kerugian pasukan Rusia akibat serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Марат біжить з міною, уливочку там впав. Давай, давай. Блядь. Міна! Постріл! Міна! Постріл! Постріл! Ти мені это, я тобі. Чекаємо. Плюс. Міна! Постріл! Постріл! Міна! Постріл! Постріл! Я в касті не можу вуха нормально прикрити. Що? В касті не можу вуха нормально прикрити. Така сама. Каже той О, командир тут. Скажи щось пару слов про нашу роботу. Ми кудись попали? Просто красавці. Принесли сьогодні утром смерть Пітера. Все, кінець зв'язку. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.